Intlerlink KYC boldan chomcha bolute masibena Intlerlink apps na lut wala che hitayun icha hi verify ITLZ kiti ano ya pa na me adio chalaya hin na lut tiu icha hi na daily mining rate ho min cho cha se da tang kating chalaya hi verify your ITLZ chapa hi achung pen pa verify now hin na me adio na me wa hi le cha hi aja jat hum din in bat du he chalaya verify a chulu le che hitayin ichi hi ahita na nalut phat leo aballe India hi 3,59,000 mi hin in queue pa hin me adu in queue hin me adu ichi hi in queue ane me phala waiting queue wa hita hi around am hi chapa hi na nga jeng deu na chapa nga abelang pung khat pung ni ka poi nga leo chun nan mu deu na yam ta na mu lo ba hi le mi tambar si hin tin ni dang le maybe another day len na try kit theu na KYC bodan mang chu hi chi hin na itu tu hian ipileken back in bowling cutting video ada mai mai chun yam tia KYC chu ichan na gai tam tina bet no ma hele achung langa hi chi right corner hi chi circle da bang pa khon na me ado na verification history ala ya hi level 1 level 2 ichan na gai tam under review ham pass ham ti chabona de na achunga ipi hile KYC chi board hile in queue pa na me ado na abal he chai hung ki pai pai de china nga de hen na tu pan awang hi slot akim zo hin pi la o mi tam war ji jong hin tin o la na trai the chu chu KYC bol da na hi chi chung hin tin ban le KYC hung in bol do phal lo abana process hung chi hin na migrate to IT LG chi he le men net langa hung tan chu seda tang ka ting social connect yong hin na bol no ban na bol the na Facebook ho na link ho na profile wa na link ho chu connect na bol the na chu chu bol da tang ka ting ti te ni seda tang ta alas pe na human credit system chu na check number hi le check hin na me adu na Ichlaya hin ki vet the ki ai human credit score 1.4 hin na iche hin na human credit score he hoya kuna ki muham dia hile how to grow your HCS chi ga me utna bela ham hiche hin na human credit score he value cha hin na ikhat ama hi chomna ma sai denga chu negative chana chu HCS sikal diti na hin na negative chana chu active chu mining daily na bolding abala group security circle ayang ki depending security circle wang ki ong ka bol pun na jan ka bol point evanga ACS to 1.4 hi na chan ju dan te KYC body dan chu avial insai kila no ilanga IT verify ITLG na me dio panana ga tor su dio verify your ITLG che pa na lu dio za ka sai tapang bang chu process hong I in queue ho na me ado na nga de na jong hen tin yam ta history ho na normal achung langa KYC na bol phat leo na ichan gai tam tin na normal achung langa right pa na me ado cha he na ke nong ka bol nai do hi aji chu tu pana hi mi tambe sa slot ki mu zo pu na waiting queue wa ki mum jing ja ka bol nai lo ipi le all la mi zo sin hong ki bol thai tho to din cha phat le chu na bol de tan chu hi he chan chu tan te